Hello friends, Phai kaham kokBIDHI YouTube channel dinini video norok phunugnai income tax return file bahaikhe khwlai eba e-filing bahaikhe khwlai step by step norok phunugnai o video naikhankhe norok tai income tax return file khainani wanana nangya e-filing khaina bagui fresh norok swkang puila norokni ya phao form 16 tonidi aboni yagola friends norok je kono browser no open khlaidi ang norok chrome browser baikhe e filing khlai phungnai aboni yagola omha ke interface nungnai sakao tinta don nugun naidi aro click khlaike omha ke interface nungnai o jaga desktop site khlainari aboni yagola friends norok sakao nugun naidi searching box o type khlaidi income tax department aboni yagola searching icon o click khlaidi abon jagola friends norok next page so omahaike interface nugnai o jaga sakani lingo click khladi e filing home page income tax department abon jagola friends norok next page so omahaike interface nugnai oro right side to sakao nugun nadi register yourself jodini login password samjage hangake register yourself click khlai password sramunyadi user id pan card ni number no ongnai nang password simi sramdi aboni yagolo verify ni bagai aadhar otp option no choice khainari aboni yagolo nini aadhar link mobile number o otp phainai a otp no type khairi khanke nin password sramjangnai aboni tolani option tongo login here jodi ni password sramna tonghanke login here o click khlai login ngui mano aboni tolani option tongo forget password reset jodi nung jes urgent thurupano income tax return file khairika hinke nung reset password click khlai password katal snamoi nafidi anero login password snap tongo ang login here click khlai login angnai aboni yagolo friends norok next page so omhaike interface nungnai sakani option tongo pen card norok pen number di hinke log password tongkhanke norok ni je password saman abonor di abon tolawo tongo captcha ongkhanke je image nugu tongmani a captcha no typing box o type khlai ready aboni yagolo norok tolawo nugu nadi login phone click khlaidi eba hangkhanke next ni icon phone click khlai ready login o click khlaiman yagolo friends norok next page so omahaike interface nugnai friends norok oro swkang puila norok ni 26s form no check khlai nadi norok ni form 16 by 26s ni TDS eba income tax tanjakmani same to same da 26s form no nanya bagui my icon tab click khladi aboni yagolo friends norok oro omahaike interface nugnai friends norok oro jotoni sakao nugon nadi view from 26s a jaga o click khlai ready aboni yagolo friends norok next page so omahaike interface nugnai view from 26s o jaga simply confirm click khlai ready aboni yagolo friends norok next page so omahaike interface nugnai oro I agree o check mark riwoi proceed to click khlai ready proceed to click khlaimani yagolo friends norok nugun nadi view tax credit from 26s aro click khlai aboni yagolo friends norok next page so omahaike interface nugnai friends norok oro assessment year 2020-21 no select khlainari or kaisa bujinari friends norok financial year 2019-20 hingke assessment year 2020-21 ingo aboni yagolo friends norok tolani option view as so click khlai aboni yagolo omahaike interface nugnai oro html select khlai view download to click khlai view download to click khlaiman yagolo friends norok oro omahaike interface nungnai friends obong kangke 26s form type form 16 ekinu haipano obono check khlainai nango o jaga o je tanjangmani matching ya baksa ni form 16 TDS by 26s ni TDS matching ya hangke kisa bejalango friends jodi norok ni form 16 manya phano
26S form baikhe income tax return file khlai mano aboni yagola friends norok simply o page ni back khlai thangdi dashboard to friends norok no ang from 16 ni TDS by 26S ni TDS matching the tikhlai phonogan friends obo hangke from 16 ojok norok tolawo nugun nadi from 16 ni TDS income tax tanjakmani oro matching no 26S by aboni yagola friends no sakao nugun nadi e-filing my account ni ganao e-filing tongo e-filing tab o click klardi aboni yagola friends norok omahaki interface nungnai oro sakao nugun nadi income tax return ajago click klardi aboni yagola friends norok next page o omahaki interface nugnai o jagao norok assessment year 2020-21 no select klardi aboni tolano option tongo ITR form number ITR form number o ITR 1 no select klardi aboni tolani option tongo filing type o original reverse return no select klardi aboni tolani option tongo submission mode to friends norok prepare and submit online no select klardi aboni yagola friends norok omahake interface nugnai aboni yagola friends norok tolao nugnai di continue click khareke omahake pop-up phainai oro I agree o check mark tick roi continue click klardi aboni yagola friends norok next page o omahake interface nugnai oro total 9 tab rijak tongo puilani tab o instruction oro kun khainage next tab o click klardi part A general information on friends norok oro norokni personal information jotono nugnai friends norok oro norokni personal information thik da check khlaioi tolao scroll down khlai redi aboni yagola friends norok oro nature of employment no click khlai khanke omahaki interface nugnai o jaga norokni department no select khladi central government state government norokni je department no select khlai redi aboni yagola friends norok right side to nugun nadi fill under section ajago click khlai khanke omahaki interface nugnai jodi nung date ni sikang e filing khaitong hangke before due date to click khlai di jodi nung late khanke delay to click khlai di nung bolungui mistake khangke revise o click khlai di aboni yagola tolao tinta option rijak tongo o tinta option thanai iaro gurui puilani option hangke jodi nung nini financial year o 1 कोटी rang sabai transaction khlai hangke income tax ni daira o phayo aboni nung oro claim khlai phunugiri mano aboni yagola tolani option tongo din nung 2 lakh rang sabai out country o travel khaikangke abono nung oro phunugui claim khlai mano aboni yagola tolani option tongo jodi nung 1 lakh rang sabai electricity bill mari khangke abono bo oro claim khlai phunugui rui mano maximum salary person omas kebo sabai kri jodi nung option ni daira phakangke yes kherdi haike no khlerdi friends norok je page no type khaioi fill up khaibayo a page no save draft khlainani tapok di save draft khlaibeke friends norok next step o click khlairdi aboni yagola friends norok oro omahaki interface nugnai part B gross total income friends obo hangke jotoni nangkukmani page orono kahamkhe bujina nango friends norok oro salary as per section 17 o norokni gross salary no type khlairedi oro jagao baksa ni automatic no data pan card ni tisai naharu sakani gross salary ABC o kuno type khainaya bo automatic no fill up nai tolo fill khagengke automatic no sakabo fill up nai friends norokno ang back khaioi from 16 no tikhlai phunugano gross salary bobono rinai omo hangke from 16 or norok nukhona gross salary sakani abono salary as per section 17 ni box o type khlaidi aboni yagola friends norok tolani option phadi less allowance to the extent exam under section 10 no friends norok oro type khaipro kahamkhe from 16 naiwi type khlaidi oro mistake khangke income tax department ni notice phainai
Aboni yagola friends norok nature of exam allowance ni tolani box click khlaike omahaki interface nugnai oro tolao scroll down khai naikhenke nugnai section 10.14.1 tai section 10.14.2 o duta option no jekun option no select khlaioi e filing khlai mano jodi nungkono saimanli hangke any other no select khlaioi oro nugun nadi description if any other selected ni tolao o box type clarity allowances friends no income tax return ni bagai eba e filing khlaina bagai jekono doubt khangke tolao comment khaidi jodi norok o video no naioi helpful ungja khangke norok ni dolong no share khailadi abon yagola friends norok no ang from 16 no tlangai phunugano exams allowance bobono phunugnai friends norok oro nugui makhna less allowance exam under section 10 77040 friends obong kangke exams allowance obono norok allowances ni right side digi box nugo nadi amount o amount ni tolani box type clarity exams allowance type khaman yagulo friends norok tolani option phaidi aboni tolani option kangke campus quarter manya out living tongui ma tongai rongi bagai friends jodi nung sarkar ni HR ba house rent allowance manai tongo hingke nung campus quarter manliya out living tongui ma tongo hingke nung out living nokbara rigu tongmani a nokbara ni amount no bo oro phunugui mano abono phungna bai friends norok wani tola nugu nadi edit to click clarity abon yaglo 2 number option phainai o select box click khair kangke omahike interface nugnai friends oro kabangman option tongo friends oro norok live traveling khaimorok no bo phunugui mano friends oro je tongmon option no normal sanan hingkangke video taibo kolongma ngai thangnai abon bagani ang je comment section abono siben norok no sawi khnarnai friends jodi nung out living tongui rent paid khlaima tongkhangke oro nugun nadi section 10.13a option no select khlai click clarity phia oro basic ni 10% bara phunugui manya HRA exempted amount bahaikhe phunungnai friends norok no ang aboni example phunugui rwan friends jodi ni basic pay 36200 hangke nung rent paid khlai tongo 70000 per month hingke nung per year ba bosoro 84000 out living tongmani rent paid khlai tongo hingke ni 10% basic pay 43440 aboni yagulo friends ni HRA exempted amount ungnai total rent paid minus 10% basic pay total 40560 ni HRA exempted amount o amount na nung section 13a o phunugui rui mano friends sobo ang out living tongnai no kaisa example phunungmani si jodi nung out living permission nawui tongui rent paid khai tongkase omhaike amount no phungdi khaike ta phunugdi ang je tabuk i filing khai tongmani from 16 no oro kono HRA ni exempted krui abon bagano obono ang oro phunugya ang je type khamani simply obono ang nori rohonai omo kaisa haino out living tongnai rokni bagui exempted amount example phunungmansi out living tongnai rok bomahaike rent paid ni exempted phunugui man aboni yagulo friends norok scroll down khlaioi tolani next option B2 type of house property of phaidi type of house property of friends norok sell occupied da layout da damaged layout da norok ni option no select khlai tick clarity aboni yagulo friends norok scroll down khlaioi next tolani option B3 income from other source option of phaidi friends jodi ni other income ba side income tongkhangke ai income ni interest bo bank of phai abono boro phunugui ridi aboni bagai friends norok nature of income ni tolao box click khagengke omahaki interface tungnai o jaga interest bo bank of phai select khlaioi right side nugun nadi amount tolao busik interest phai oro type khlai ready friends oro kono other income ni interest krei
abon bagai jang type khemani obonang noroi rohornai juri norokni other income tongkhangke type khlai redi other income kre hingangke kuno type khainangya hainu yakaredi aboni yagola friends norok tolani option of haidi o option bo tabungni ketal option thanai iaro option ro kwrui tabuk lockdown ni bisingo se option tikhlai jago friends jodi nung April 1 तारिख 2020 ताई 31 जुलाई 2020 ni bisingo je kono jagao investment khlai kangke yes khlai redi hai hangke no khlai redi aboni yagola friends norok tolani option of haidi tolani option tongo ATC friends o ATC no bonorok kahamkhe bujioi nadi omo bo nangkukmani option no friends jodi nung LIC premium khlai tongkhangke a premium ni amount no bo o jagao phunugui rui mano maximum salary person ni LIC bo tongo tai CPF GPF bo tongo phia oro kaisa condition kahamkhe bujioi na difference jodi nini LIC per year 2 lakh rang investment khayo hnoi o jagao nung 2 lakh phunugui manya o jaga jotoi 1.5 lakh no phunugui mannai nung 2 lakh phone o jagao fill up khaikangke bo 1.5 lakh no accept khlainai oro jotoni bagui no 1.5 lakh no suit oro ang 1.5 lakh no phunugui rwnai tai 1.5 lakh no phunugui mano 1.5 lakh sai kabang oro phunugui manya aboni yagola friends norok tolani option of haidi tolani option tongo ATCCC friends jodi nini pension fund no invest khaijak tongkhangke section ATCC o phunugui rui mano aboni yagola friends norok tolani option of haidi tolani option tongo section ATCCD 1 tai section ATCCD 1B tai section ATCCD 2 o tinta option no pension scheme ni bagui jodi nini pension scheme tongkhangke o jagao phunugui rui mano aboni tolani option tongo section 80D aboni bagui red color o click khlai rekhangke tai kaisa next page o redirecting khlai rwnai friends or norokni jodi health insurance premium rui tongkhangke yes khlai redi hayake no khlai redi aboni yagola friends norok tolani option of haidi tolani option bo 2 number orbo senior citizen bagi o jaga bonorok no khlai redi aboni yagola friends norok back khaioi poilani page o thangpirdi aboni tolani option tongo section 80DD friends jodi nini family o bikalombo ba handicap no treatment khlai tongkhangke a treatment ni amount no o jagao handicap ni condition bujioi option choice khlaioi amount phunugui rui mano aboni yagola friends norok next tolani option of haidi tolani option tongo section 80DDB medical treatment financial year o norokni family o hamiasa ya angui treatment ma khlaikangke a treatment khlaimani amount no section 80DDB o phunugui rui mano phia oro 40,000 jai kabang phunugui manya aboni tolao tongo section 80E jodi nung higher education ni bagui loan najakangke a loan ni interest no section 80E o phunugui rui mano aboni tolani option tongo section 80EE jodi nung loan naoi jagorok paikangke a loan ni interest no bo oro section 80E o phunugui rui mano aboni tolani option tongo section 80EE jodi nung nok tangna bagui home loan najak tongkhangke a loan ni interest no bo section 80EE o phunugui rui mano aboni tolani option tongo section 80EEB jodi nung electric vehicle paioi install suima tongkhangke a install ni interest no bo o jagao section 80EEB o phunugui rui mano
Aboni tolani option tongo section 80G. Jodi nung jekono songstha ba institution no donation khlaikangke aboni amount bo oro phunugui rigui mano. Aboni bagai friends norok red color click khlaikangke taisa next page so redirecting khlai rnai. Friends norok ni oro donation rijak tongkhangke name tai donation detail rui save draft khlai ready. Ani oro kono donation rijak rei aboni bagai ang o page no simply back khlai pulani page o thangnai. Jodi norok ni donation rijak tongkhangke fill up khlai save draft khlai pulani page o thangphirdi. Friends norok oro typing khlai phuru mistake khlaioi kahamkhe typing khlaidi. Mistake wngkhangke income tax department ni revise ni bagai notice phainai. Aboni yagulo tolani option tongo section 80GG. Jodi nung sorkarni HRA manya tai nini outliving permission bo kwrui hingke nung campus ni phataro family tlangui nokbara riui tongoi tongkhangke a nokbara rimani rang no section 80GG o phunugui riui mano. Phia oro 60,000 jai kwbang phunugui manya. Aboni tolani option tongo section 80GGA. Section 80GGA ni tolani red color click khlaikangke text page o redirecting khlai rnai. Jodi nung jekono jagarago develop ni bagui donation khlaikangke section 80GG o phunugui riui mano. Friends jodi norok ni amahai donation dijarak tongkhangke oro detail rui save draft khlai simply back khlai pulani page o thangphirdi. Aboni tolani option tongo section 80GGC. Jodi nung jekono political party o donation khlaikangke section 80GGC o a amount no phunugui riui mano. Aboni tolani option tongo section 80TTA tai section 80U. O duita option senior citizen tai bikolang borong ni bagai. Jodi nung o section ni under ko laikhangke oro phunugui riui mano. Aboni yagulo friends norok tolani option C1 no phaidi. C1 option hingkangke agriculture income khainai rok ni bagai. Jodi nini agriculture income tongkhangke oro phunugui riui mano. Phia oro 5,000 jai kwbang hingkangke oro phunugui maya. Tai kaisa ITR 2 no select khlai fill up ma khainai. Option no phunugya phano kuno wngya norok ni confusion dangno hniche angmo sawui khnareo. Friends norok o video no kahamkhe bujioi nadi. Bujia hingkangke tolao comment khlaidi. O video no kahamkhe buji na hingkangke income tax return file khainani eba e-filing khainani tai wana nangya. Tai nung jesi agent phano nin pocket ni 500 ba 1000 rang yapharna nangya. Aboni yagola friends norok tolani option o phaidi per day computation of tax payable. Friends norok oro dotolen tolao nai norong TDS oro TDS joton tolao 0 hingkangke tai kuno wana janai kwrui nini je income tax tanjakmani a income tax pura refund ongnai. Aboni yagulo friends norok o page no pura fill up khlaibe hingkangke save draft khlai tai kaisa next step ni page o click khlai thangphirdi. O page hingkangke tax detail ni page. Friends norok oro kuno khlaina nangya. Sudu norok ni tax deductor ni bwskango check mark nugunu a jaga o tick khlai ready. Aboni yagulo friends norok oro o page no save draft khlai next step o click khlai ready. Aboni yagulo friends norok oro omahake interface nugnai total tax paid. Friends norok oro nugui mankhana total tax paid ji income tax tanjakmani amount payable kuno tanjak thai kwrikha hingke abon tolao tongo refund hingke nini je income tax tanjakmani jotono refund ongnai. Tai boni logi o interest bo khopjagui phainai. Aboni yagulo friends norok tolani option o phaidi part E other information. Friends norok oro norok ni income tax refund bo bank o khlairna muchung a bank ni IFSC code no oro fill up khlai ready. Friends norok oro IFSC code ni gana o check mark nugunu o jaga o tick khlai ready. Friends norok oro part E other information no sekang puila norok jesi urgent through phano income tax return file khairikangke
norokni account number oro already no fill up mannai sudu check mark o tik simi khlai rekhe ongo. Friends, jodi nung first time income tax return file khai tongo hingke ni bank detail oro ready IFSC code ready bank name to automatic no fill up ongnai aboni yagulo account number type khlai ready aboni yagulo friends norok tolani option o phaidi verification no norokni name type father name automatic no fill up mannai aboni yagulo friends norok tolao nugun naidi my capacity o click khlagangke omhaike interface nungnai ojago self khlai ready aboni yagulo friends norok tolao nugun naidi place norokni je place no type khlai ready ojagao aboni yagulo friends norok tolani option o phaidi verify friends norok verify khaini sekang norok je filing khaimani je o tab no kaisa ke tab no click khlai check khlai nadi je norok filing khaimani kono jaga rogo mistake da tong norokni form 16 baikhe taisa matching khlai naifidi. Friends, o video norokni bagui helpful wngkha o video no je chini TIPRASA phujirok no norokni dolong no share khailai aboni yagulo friends norokni filing tab no check khlaibai khangke verify khlaina bagui tolao phaidi. Friends, norok oro tolao nugun naidi please select the verification option. Friends, norok oro verify ni bagui kwsarni option o select khlaidi kwsarni option o select khlaikangke 120 din ni bisingo je furfano verify khlai submit khlai mano aboni yagulo friends norok tolao nugun naidi previous and submit aro click khlai ready aboni yagulo friends norok oro omhaike interface nungnai friends norok oro je norok filing khlaimani final submit khaina bagui taisa review khlai naifri taisa o page no kahamkhe check khlai naifidi aboni yagulo final submit khaina bagui tolao option mano naidi. Friends, norok o page no final submit khaina sekang download khaina ke khaimano click here to download click khlagangke o page download ongnai aboni yagulo friends norok final submit bagui submit to click khlai ready aboni yagulo friends norok next page o omhaike interface nugnai download ITRB acknowledgement number you return has been successfully uploaded and the transaction ID is norok number nugui mankhana transaction ID number aboni yagulo friends norok oro tolao nugun naidi verify friends norok logi verify khaina bagui hingake verify click khlai ready aboni yagulo friends norok next page o omhaike interface nugnai aboni yagulo friends norok oro right side o red color by nugun naidi verify o click khlai ready aboni yagulo friends norok next page o omhaike interface nugnai friends norok oro verify submission bagui tinta option nugnai friends norok oro tinta option ni bisingo jotoni tolani 3 number option no select khlai I would like to use other OTP to verify my return no click khlai ready aboni yagulo friends omhaike pop up phainai oro I would like to generate other OTP o click khlai ready aboni yagulo friends norokni other link mobile number o kaisa 6ta number ni OTP thangnai a OTP no typing box o type khlai ready friends norok nugui mankhana oro ani other link mobile number o OTP phaimani o OTP na ang oro typing box o type khlai renai friends norok o video no chajakhanke like khadi tai share khadi aboni yagulo friends norok tolao nugun naidi I agree o check mark rewi check mark tolao nugun naidi submit o click khlai ready aboni yagulo friends norok oro omhaike interface nugnai kono nugya blank phia friends norok oro confusion tangdi ang omo submit khamani biang kamai thangka hnai phia o jaga o saka o kawi tongikha obono zoom in khagangke omhaike interface nugnai friends norok oro nugui mankhana verification request submitted successfully aboni yagulo friends norok je tabuk filing submission khaimano successfully submitted confirmation udangkha ngya bo naina bagui dashboard o click khlai aboni yagulo friends norok oro omhaike interface nungnai view return from o click khlai ready friends norok oro select an option no click khlai gangke omhaike interface nungnai oro income tax return o click khlai ready aboni yagulo submit o click khlai ready
फ्रेंड्स नरक अमाय टेक्निकली वीडियो ताइब नान्या बुजुं खांखे कक बिदि टिप्रासा बय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब खायै बेल आइकन प्रेस खाय नारि आबोनि जागला फ्रेंड्स नरक अरो अमाके इंटरफेस नंनाय फ्रेंड्स नरक अरो जतनि राइट साइड नादि सक्सेसफुली ई वेरीफाइड फ्रेंड्स अमसु जरातुनो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग खायमानि प्रोसीजर कंप्लीट अंखा 45 दिन नि बिसिङाव निनि इनकम टैक्स तामजामनि निनि अकाउंट रिफंड अंनाय हामबाय फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग।